Mopresidnete Ramaphosa o ananetse karolo eo dikgwebo tse nyane di bapalang kgolong le ntlafatsong ya moruo wa naha maobane ha a ne a tshetlehela setjhaba puo ya pulo ya palamente. Through the Small Enterprise Finance Agency, SEFA, we plan to provide 1.4 billion in financing for over 90,000 entrepreneurs. Lao le jwalo, ditsebi di theoleditse Ramaphosa ka mohato ona. Di re dikgwebo tse nyane di ne di tobane le diphephetso tse ngata nakong e fetileng, mme tse ding tsa tsona di ile tsa tlameha ho kwalwa. It was good to at least acknowledge that there are some issues around the regulations, and therefore to kind of sort those out. It is going to be an important thing in general for the SMEs in South Africa across, including all the other industries, not necessarily the agricultural sector. We need to avoid the situation of the COVID-19 relief fund, where the majority of the businesses in the township, whether through the red tape or whether through the non-compliance, they never receive those funds. Mopresidente o boetse a phatlalatsa merero ya ho matlafatsa letsholo la naha la matsete, mme sepheo ke ho fihlella diranta tse dibllione di 2 tsa matsete ka 2028. Empa busa e re pele ho lokela ho lokiswe maemo a moruo a renang naheng. We need to create the environment for such investment to come in. Investment summits are good, but investment summits don't bring in investment. The environment will bring in investment. Lao le jwalo, bahwebi ba se ba lebelletse ho hlakisetswa ka morero ona nakong eo letona la ditjhelete le tla be le tshetleha puo ya ditekanyetso tsa ditjhelete ha morao kgweding ena.